Il y a un appel entrant. Aïe, 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 aïe. Ah. Jamme kisemo men salmini on Allah beedi jam ka bengureji ka balli ka jawle menen meden jam alhamdulillah haray ko fibe sukabe do dido nini me woni haynade wona LCC do kan Musa Mara do wodi buyi arbe ka privéji e landagol ko honno wiida dum non fusu ala min ko mi jabo fi LCC kan ala fusu min ko mi wola parce que fo me wolino haray ko wontun e weltanike sukabe daribe yehi o liye jodagol do justice ala lagine sharia ala lagine be yehi be wadi ko duwa kon ko sharia o wi yo wade kon code penal jini ko yo wade kon kambe be wadi lutti joni si sharia on jetta e fere fi mum ma accay do kono bendon no weltana bayru wona hande di halaji do fuddi les enfants semblant que wasi ko hankin fuddi wolde dum do ma ko hankin fuddi hollude ngodo miijo ando fudol ko noni men wolal fiyo ara wi me yo men jokko hajo amen tigi meden jokko hajo amen meden jokki hajo amen ada weltani ke bandrabe men yahube ka suudu nyaawirdu wallini kaydi ton holli odo ko ni wolde ko yida e sharia leydi ndi yaada e butto on e nantondiral jamaa kadi non dum do fo ko haala réseau menen do fuuta do hakkundi jamme nga ko jandi di bebe e hodum bebe e leydi mum bebe e gollem kala wiido goddo no jatti goddo leydi yo ar kanko récupéra konen ko dum do margo kala wiido do kaarien no wada maccube menen maccudo goto ala do mo be ko maccudo horem sikko yi suntu amen ko menen do ni uginade rema yumma nganki be walna on be mari tension be su saw ginade moja be gini do me sakki wadde bimbi do be ni kaba be okila ngara yo mi okipo ayi aray do mo be ko maccudo wori mo be no gollande menen nga maccudo ala dimo ala tol mondo mo be ko hur dimo horim kala non yaltudo yodi abay hala réseaux sociaux no weli ada jokke walli to don be wadon propagande haray e weltanike be wadube ko duwa ko yahube be nga sharia parce que ko dum don tigi so woni non sharia wadali juude on tuma ko wobbe go kadi woni wowlde wade kon haray dum don kadi dartane kono non ko wadi gon ko sharia on tippe mun taw tippire ndare si tawi don koto si tawi fankoto si tawi acce si fala non wata accu parce que ko hala réseaux sociaux kala fuuta do fetudo do ha immi juri goddo o anda leydi no lama kala immi do e attaque odo ha be do ari do wadi be maccube ene holo bre akkunde ngalla fino to bagara laamu no mari dole kono non laamu ngon tawdi communauté ji no existe koko wiya gine taw pullo fuuta e ndi mo anda yo lando ko wiya kon soso ma maninka ma duma ko wiya lagine kon taw wimbe ben e dum no hecci lagine laabi wulure pullo no hecci lagine maninka lenyol maninka no hecci lagine la duubi guluje dum wona hay gore dum gine ko dum ko invention européen occident France nani on anday ko wiya gine ko ngar tawdi di leƴƴi hidi wondi do hidi huwondiri be nabindiri be okindiri be teddun kala jettudo ko sofirta jodi do e réseau ara gatere on tuma men naday ko umata saaja e ma ara ko dum mi mari ko mi wola sengo dum do on jarama sengo do sidu feji Ramadan do idon andi min taw min o jodi do yeso mon do karamokojo noddano fedde ma kala karamokojo wiido kanyum mari gonga ko menen jokki ko woni gonga idon andi mi accata ka dum don andi min mi accata kala ardo holli do ko menen mari gonga beeda ko fenande ko sirkobe
mi jette photo on tigi on kisa mi wenga mi wada repost sévère jokka hajo wona Oustaz Abdallah men men accanta na Oustaz Al Hussein na docteur Wuri kala wiube ko kany jogi sobe men yalte me wiya na gonga nawno mari sobe parce que fewndo nelaado nela hari on alaado e hodo wadi video fi docteur Al Hussein arano non e docteur be ka leydi men do ko docteur Al Hussein ko leydi wieteni ndin Sam Siri be wado doctorat mabbe be wowli maku mo menen men janna ila hayka men jogi alluwal mo men andi fimu ayru menen honno juulirte menen na deftere goddo fontani men dum menen na Bukhari yo men fontana wona Muslim wona deftere wo men fontana menen ko men tindina men holla pratiquement ko no juulirte ebe maki don fi gissa o suka o ende entere do e onon kadi nde entere do nde biraɗan gaynali luɓude hunduko mum yalti wiwgol nde entere nde biraɗan gaynali accude luɓude hunduko mum yalti wiwgol wo kanko vraiment wo kanko waɗi ka internet wo yaali ɗum mi wondiri Allah ko ɗon direct mi windi ka internet mi landi qissa ko honnum ma'ana qissa ko honto o qissa sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu ayna jaa ko honto ɗum iwi ari ko honno woni on gissa ko directement mi jangi résultat on kono sayho makiri non net mi tawi ala ko mi wowla parce que si mi wowli fewno say don mi podditayno o mi poddita e ben makko tellement que ko mi moni mi windi windande wotere be jaabilam be addi façon qissaji di fop e hadis kanko mo yew fontiga ka Bukhari e duma to wowli fi mum fop be addi e qissa honno ardi wi'a ko Sayyidina Abubakar e nelaado waddi dum mi tawi waaw mi tawi non mi felamo parce que ko fedde o rondi fedde o bambi si tawno tunda holi ko wiuda konko no woni ay tatano video on accayno mo don menen hande me wadal video do men ittimo ko yowiti affaire o dina bayru me dande gonga men kanko gonga halakara recule pas mais anga supprimi video e kadi a wowle kongol ma si fala be wengo be naabe ronka e kono non on video mo wattula o do tigi a désactiver commentaire fita goto comment a hulay ko nu hulanta na vrejo ka vrejo acce don ara hulat peti wana a gando a janga yer non ko anduda kon da way wolde ko anda kon ferma hunduko ma kon sa jabbi fedde ni ka wofonde ahana bambugol fedde ko handa ko jangugol ko laabi ko janna ko laabi ko yalta e fedde anda nini ka wofonde sa pike e kaaje den afusay si kaaje den pike ma afusay dum sadaka wala sa jabi non sanza sa jabali jokka menen do si a nyosike men nyosike mawbe amen be ha Allah walli diyara naka rezo do sina dum ananay ko joni mi awri video ji bu wonbe majabade wobbe ari ka privé an wadi vocaji aydi 5 minutes ko honno fiyo Abu Ramadan ni sanzunan sida holi da jangi hollumen ko janguda ko nan hollumen ko janguda ko on jangi mamo wadda don fonta deftere tawata hay jangi on sella peti dabbu golle ko jokanani aru moƴƴine ndobbo e ojjiye nani bayru e janga aru jokken dammi nani pora aru jokken newgol dammi andi en janga nini men mede wadde dudal do ko men janga parce que men janga ay dowto ko dudal me won darnde do gasa men yaay men addu do talbajo ko janna men fu bayru men janga aru do ne en dammi jange parce que en janga nani no fontirta deftere winda masa yododa yimbe issa haymo menen pay ko menen ko wonno duda pay ko yaga meden andi an hakkunde ma Allah di duubi ko juuluda fo ada yawde misra an bemma yetakima karama ko ma yetakima on gissa ko Sayyidina Abubakar en elaado waddi dum hakkunde ma Allah tafu aden
an a yeta nde julde koye deftere ɗum ɗaɓɓitete ko honno juulirte la'ifujo an ha hande goɗɗo yetakima nde julde ko atta waturu ɗum ko jaɓodira ɗum ha hewti en an a yeta fi juulugol ko be deftere fonte an hombo yetima fi no juulirte Allahu akbar sami Allahu liman hamida ɗum ko deftere fontante ɗum an julɓe aduna fof no fotte hunde an ara e contredisa awa janginani vraiment awa anga to wi gandal si tawi noon ko ɗo wonɗa jangirde ni on hadisi ɗon e raɓɓuɗude anga maîtrise on wonano on hadisi windori noon kaarijo ari kaarijo hombo minen diname meɗe wawi fawde kaarijo ari tawi nelaɗo no karuku o ɓanti nelaɗo o yetti Allah nelaɗo maki sami Allahu liman hamida kaarijo wi rabbana walakal hamdu minen min ƴetta dinamen kaarijo hara min anda ko hombo fi on min waɗanta ko ninadirɗon men e hinumanoma depuis onon ɓe yimɓe hadis arɗo par ce que minen ngari ko fiqhu woodi e tafsir e tawhid kono ila arduɗon e hadisaji karamo ko ɓe to walluje ɓen ɓe jangi ɓe suuti ko laaɓi kon fof ɓe waɗi e defte cewɗe e defte jane onon arɗo wiɗo nono ko ɓe waɗi kon fof non san fu de ça minen kadi meɗen mari geɓal gasi minen kadi min holla on na no jide aussi sikko yi ko ɗum fuɗɗi joni hadisa penale ɗen fof en addayɗe ɗo awa pop on va mettre ici hadisaje yolto yalta baka e nelaɗo baka e qur'ana penale ko dina honto dina miɗo yi woɓɓe no waɗi commentaire ji ɗo min ngalɗi mi andi jaka enen ɗum no yurmi ay jama on jannaka alqur'an voilà le problème wona oɗo e fedde ko woni ko nde iɗa janga ƴiye ko defte cewɗe ɓe jannata hay firo qur'ana ɓe wata mi yiɗo miɗo partage vidéo ɗo français muru do wiyete mo waɗa vidéo ji ga TikTok himo yewta fi o hadis arɗo fi julde ko nelaɗo royra ɓe jonna julɗe 500 ɓe ari haka annabi Moussa wi ɗum no ɗuuɗi mofte maɗen tenata ɗum yiltito landoɗa yo Allah ɗuytu ɓe yiltiti ɗon yiltito ara wasi tawi kañum Allah kanko anda ko honɗum mofte ɗen townata si o fawa en julɗe 500 o yewti fi julde o inni fi julde no wowlaka simoje adide cippade kalqur'ana mi fulɓe fuuta nora wo nono wo ko adi cippade ko iqra bismi rabbika allazi khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam ɓe holli e commentaire ji maɓɓe ɗin wono ko ɗen non adi cippade ɗum ɗahari neɓi ha si cippi nane hakkille Abu Jahali ari wona Makka woni Allah nde on ko yewti ara ayta allazi yanha abdan ida salla ɗum hari wona nelaɗo no Makka islam on no fuɗɗi tun Abu Jahali ƴettano reeduru tew jañe ngeloba fi argol hibba nelaɗo Allah wi la illam yantahi la nasfa an bin nasiya mi tawi waway ɗum ɗo fof ko angal jannugo sukaɓe ɓe ngal qur'an hiɓe faminde wasi ɗeŋayeje ko Madina cippi awa wagutu joyi ɗo fayda ɗum ko Madina islam arno duuɓi taw si fi juulugol 5 priére o ngari awa wattane yila ko ɗum ayatayi julɓe ɓe no songa fi qur'an fiyon par ce que ko ɗum ɗo won dina kan ko hedditi ko yoyu kadi ko yaadi alqur'ana kon fayda ɓe jamais hiɓe songa ko piiji penaleji windaɗi wonnu on va croire ça jamais on va croire qur'ana wowla ɓe inna no faminaki ko be hunde kaari ɗum kadi wowla ko yiidi kon ɓe inna nono wona ɗum kadi ko ɗum ɗa kadi kaari kadi wi'i goɗɗo wiyama hadis on ko wahayu min Allah tawa on wahayu ɗon ko Albani sellinta moy Allah waɗa wahayu tawata heɓoto neɗɗo wuridaɗo dans le 20e siècle la Imamul Albani tawa kon sellinta wahayu iwruɗo ko Allah winna no sahih o ɗo wahayu Allah no selli o wahayu Allah ɗa no loyi o wahayu Allah ɗa no wengi o ɗa no cunniti a répéti watta yila jangu qur'ana janna qur'ana yalta e birdi solution o fof no siɗa wawi gandal ko qur'ana hollata men asli on non
ko ndemi fonti hadisaji qur'ana ko yewta fi mum e martabaji mum dina mum miya julbe no naate ko anda mi taw wow c'est grave. Hande taw heboto wiyo kala jokkudo alqur'ana tu wi ko alqur'an tu jokata ko kefero kharijum bilal milla yaltika dina ala to kefero fonto hadis ndara wow tawa c'est grave. Yo juldo udutu hunduko mum yodo sifa din ko ngudi ara ko dum men accitiyon men accitiyon mo beyo yodo kala ko fala wengu kala mo fala wiya ko kanyum mari gonga ma ko be mari gonga ma kari falji ma kari faljali kon non sifa ma an e min si sifa docteur e wowli sariya dina hara nafedde be bamman si docteur Alusein yaltuno do wi e be wahabiyabe e o sami Allahu liman hamda ko ni be wiri ko ni be famiri ko ni be wadiri yalta rutta dum ara no c'est normal c'est logique hein ara no c'est normal c'est logique kono ha hande be wada dum kambe ko be wonani ko fotte kono onon wahabiya sogoloji wietedi salafiya fasikiji wietedi madakhila e ko wanadu onon wi fenande julbe ben fottata wi don nayo fotte ko yo buotire ko fikra mon toni gonga o jaba dum o duwa kay wurde ko tuado mo dande makko de no duwa fertede ko onon tumari gonga amenen dum kaka monde mako dina aventuron ene so ngari futa do neoto on andi way futa ga ngala kongol ka on ngari ga ko yon neo parce que fo no timmi ga usala ko addondo ara ko dum men acciti on jarama woti parle pas de LCC parle quoi ba Ibrahima kon wodi ko wowle kon dum wowlete ko gido fulbe wolal mido landi madum jabi ko honnum wowlete fi LCC ba fi pullo e der Gine ba ko honnum duwa wadede ba ko hana komba ko honnum wodi ko tawata gido fulbe wola adana si tawi no wodi ko wowla le o wowla si tawi da mari ko widon jokku haajuma e ko dum wonne haajuma meden fulawaga meden jodi fulawa do ndobbo amen konno yeyede Belgique wada yaw no yeye Amerique o jindi no yeyede ton meden futa do o jokku haajuma e wadde dudal meden wadde ferme calere dudal ngal si gasi do labinama ha mo men dabba goddo ara jannat faybe kurako ben do ayru men jannat men janga sakko men jann be wala do men contrôle men ne me wona kamen do ko du wi don jokku haajuma dulle kadi jokkete ayon jokkama na dum halda forta do ko njelo woni wawla dum do meden jodi do wada yanno ye Angola o jionno to yede Bisa no yede Dakar ndobbo angal dum no aybo Abidjan Freetown Monrovia no yede Conakry nous sommes là au Fouta au village voilà et puis mi landike konto mi watta galle nganko parce que il faut mi sinca galle on kam hewtado do ko galle famini o galle musidal fo be ngure hop jonnon il faut un endroit ici mi wada grillage mi wada koccu mi darna haysi ko cuuro hudo mojjum hara si gido ari no wodi ka hewta na ta quoi ko fowno odo wiyani en qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sababul muslim fusu wa qitaluhu kufr okay est-ce que non an wabiyaru dandi dum bandi sibe ma wabiyaji din kambe sibe andi be jabi on hadis yennugo juldo ko fasika wargol mo ko kafirako ko keferako sa anda mi andi ne ko julbe wari sayna Umar sayna Boubacar ko empoisonado ben ko heferabe wonno a jabay dum daw jabingol kongol ko dum hadi onon e siya fotton waddi hadisaji penale taw ton jabataji yennugo juldo ko fasigako wargol mo ko keferako ko julbe wari imam sayna Umar sayna Usman ko julbe wari sayna Ali ko julbe soppibe sayna Alusein ko witibe julbe wari be
est ce que sa landama jona jaɓa ene sa yetama nene Aisha yaltidi e konu haɓi Sayyidina Ali a holoto nene Aisha ɓengu nelaɗo e bataillon militaire ɓe Allah wi ka Qur'ana wa qarna fi buyutikunna sa yetama ɓe yaltidi e bataillon haɓugol cousin nelaɗo pirida fiyo waru on cousin jo nelaɗo a holto Imam Ali fola o wiyata goto memo Aisha natta ɓe ha ka suudu wiya wonɗo teddina ɓe jonita ɓe horma maɓɓe a holto eɗa hooli wondema nelaɗo maki gonga kanko aliya wonde mum ha poro iji luuso jaɓuno jokke Qur'ana wonen julɓe ɓayi o julde ɗum lurraka fus fo no julde laabi joyi ñalla goto ala fewtude Baytul Maqdis fo ko Makka woni fewtude en fo juule hoore lewru woturu ha joyen lesayi goto itten zakka jokken enɗam moƴƴen ko Qur'ana yamire wo waɗen ko moƴƴi ko nde haɗi e wo rentoɗen arayno en malino arayno en malino kono wona ɗum wona ɗum ko memminango yimɓe yolto yalta penale bonɗe ari e wi'i kaari en kamɓe ɓe wi hunde kaari kaari e wi hunde kaari gonko kaari e wi on to ɗum iwi hombo wi ɗum pay koyno joɗɗine bimɓe kikiɗe no hunjini Al-Qur'ana ɓe janɗa ɗo tawata imamujo maɓɓe ƴawa e gangunal ɓe heɗo kutuba alanna ɓe nanta Qur'ana fus no woodi ɓe jiɓoto wo kon ɗum ɓe janna tawata Qur'ana nokku ko fotta e muhadaraji wo ko qala Shafi'i qala Imam Malik qala ayinnayi si Qur'ana wawlama ɗon qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil karim kutiba alaykumus siyam maros tewno ton Amar Jallo wal kufru kufrani awa ko ambo yetima ɗum ko Al-Qur'ana wi'uma ɗum nego modi Al-Hasan Jallo ko Al-Qur'ana wi'uma al-kufru kufrani wo geddi keferankaku ko ɗiɗi kufrun yakhruju min al-millah wa kufrun la yakhruju min al-millah nani ko no o keferankaku ko ɗiɗi keferankaku yaltinaygu goɗɗo ka diina e keferankaku ngu yaltinta ka diina ok joni non détail ɗon haysi ko ɗiɗi men jabo me yeto jama o don le détail ko antum men abbi mi noddama fi foññewal e ɓowro ko hombo yetima ɗum menen Qur'ana wi men innal lazina kafaru ko kafaru on ha hande menen Qur'ana wiyal men kufurun kufurani ko kafaru ko nde wotere heferaɓe Qur'ana ko yimen ɓe heferaɓe haɓe maye keferako aray kamɓe de kaka yi joni non onon déjà on jangi onon o wawi miijitade on heɓi kufurun kufurani yaltinay ɗum diina e ɗum yaltinta diina warugol julɗo yaltinta diina ne e an kadi wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazauhu jahannam khalidan fiha wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazauhu jahannam ko ɗum Allah kala tewiɗo paswari julɗo gonɗinɗo Allah joddi makko jahannama ton o luttata Allah tikkanimo kammanimo Allah naada e mo to luttinamo onon on heɓike hay hadisaje mo wondema ɗum no fo Allah yafoyto tawle Qur'ana kañum no détail ko kondane o waɗi hunde kaari hara o tewi mi kondanimo seppini mi waɗi tampon onon e karamokoɓe mon e hadisaje mon heɓi wawɓe wiide on nono a wari goɗɗo ɗo haysi ko temedere tuubi Allah jaɓa moƴƴinɗon qissaji penale goɗɗo waruno 99 personnes o yehi o tawa karamokojo womo faala tuubude karamokojo wi o ala tuububiye wo o wari on karamokojo timmini temedere wo yeho yiido e karamokojo go kadi o wi mo way mo mari dammugal no tuubira haray ko yo eggundi leydi ɗo o yaha e leydi go o jokka ko moƴƴi o jokka ton ko moƴƴi
o tuuba ton o wonira ton o iwa takko ɗo few ko waɗi ɗi bonondaji ɗo o fokkiti tun o maayi ka laawol o malaika façon ɗiɗi adodiri ɓe lette ɓen e ɓe yurmede ɓen mo beewi yaada e makko ɓe yawi ko yiite o yahata ɓe yawi non ko aljanna o yahata gerdaɗo ha malaika Allah jippini goɗɗo ko ara ñaawa hakkunde maɓɓe wo mete wo hakkunde kaw iwi ton e kaw fokkiti ton si tawi ka kaw iwri ton ɓuri ɗuɗude ɓe lette ɓen yo ƴettumo naɓa si tawi wo kaka o fokkiti ton ɓuri ɓadade kaw tuboyta ton haray ɓe yurmede ɓe yo ƴettumo yaade wo tawi ka kaw iwi ton ɓuri woɗɗude wo Allah pooɗi leydi ndin kaw yahata ton ɓanni ɓe meti wo tawi ko ton ɓuri ɓadade wo malaika yurmede hendi ruhu makko on o woni aaden aljanna on hadis no wowla ɓe wowlande men ɗum ɓe daginana men yo goɗɗo waru goɗɗo e non fo wowliraga sina fi yo goɗɗo waru goɗɗo wallahi ɓe ala décortiquirde ko hadis o ɗon labina koy si wona fi an e goɗɗo sokkodiri ya warmo holla maɗa mari tuɓuɓe Allah wiima kala warɗo goɗɗo e hoore khata a wari goɗɗo hara tewake fa tahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahli a rinɗinay daaɗe jamari maccuɗo acciteni jonna diya kadi diya ɗandi ɗum ko jelu kolce temeɗɗiɗi nagge 200 têtes de vache siko geloɗi kolce temedere jonnata si ɗum fo a ala hoore 2 mois jokkidira warɗo goɗɗo ara o tewaki sanction makko kaduna ɗo Allah wi a hooray 2 mois jokkidira 2 mois oɗa noon hay ñallal hoorali en womo fokkiti tuuboygol o faamude womo fokkiti tuuboygol maayi ka laawol Allah yaafimo naadimo aljanna mo yaade wonkiji temedere ko ɗum waɗi o yaali kamɓe bayeɗen ɓe waray o yaali ɓe Mali ɗo o yaali ɓe Burkina o yaali kamɓe o ari Kadafi warimo liɓi laamateri ni aray ko ni kamɓe goɗɗo waray temedere o maaya o naata aljanna o selli ka maɓɓe na noon ka deftere Allah de ka deftere Allah ko fenade ko deftere Allah ko fenay deftere Allah nden no siiñi tampi wondema kala tawiɗo wari goɗɗo ko hunde kaare waɗata kala faljuɗo wari goɗɗo ko hunde kaare waɗata kala noon tawiɗo wari goɗɗo Allah wi mi accantama ko hunde kaare awa mahin tum en yahay ka TikTok Alassane Dalaba wonto dalila ngañugol on ɗon hadis ko alqur'ana miɗo wolandema ko mi añiri kon yiɗa landitade ka wona pular muyinɗa sikkude ko pular famuɗa qur'ana wowli hadis wowli contrediji ko qur'ana omi ƴettata hadis c'est tout ko lundi alqur'ana o min memata ko tindi e taali e penale